Ayo keluarga Haja. Laki budak, tangga budak. Sing duwe utang ya budak. Esukale ngenume bandre. Nyara plotik kudu di jaluk rete. Lau mangan pengene ayam geprek. Aya urip dunyane pating lek. Amin ya Allah. Amin. Doa terindah. Mama Devin. Ma. Beli kabelan Cece. nasi pepadang. Dua lagi wis pudeg rada edan. Dikandani penuru pagawean. Malah olah niane aduh ayam. Aduh. Mama Devin, Mama Devin, bos martabak, bos bolen. Bos, bos sahur, sahur. Ayo bos. Ya, Mama David PHP, Mama David PHP. Jas. Diajarkan kapan carane wis pidoyan. Dua geo. Malah milih kusal yang bretone ayam. Rapi larabane boro-boro diame. Asik. Kongkon tuku bodre. Ayo ma. Miang emang ploe. Dasare wong akarwe. Pengen aman nang dewek. Pitenge geden bele. Beli kabaran nasi pebadan. Duwe lagi wis pudeg rada edan. Dikandani tekon luruh pagawean. Miange ngadu ayam. Awas. Ada yang mau atraksi? Iya. Awas. Digodok Mama David yang Mama mana? Davin, Mama Devin. Oh yang ini. Yang punya lagu Mama Devin. Ayah. Mama David. Jos. Wah goyang. Diajak ke kapan carane wis pidoyan. Ning abrutune ayam. Santai aja, slow aja. Rapi larabane bora-bora diame. Tunggu bodre, miang emang ploek Mama David. Dasare wong ngarwen, pengen amanan dewe. Pintere gedeni bele. Esuk bale, kinume bandre. Nyarap lotek Mama ayah, kudu de jaluk retek ayah. Nang mana pengene ayam geprek. Kayak dunia nepati. Siapanya? Emosi. Awur. Aduh. Sesehun. Leles. Aduh. Diajak ke kapan carane wis pidoyan.
kasih. urip dunia nepati ngetlek teh. Terima kasih Aa. Kurang thank you, silakan Ayah. Iya, Teh Desi juga terima kasih. Ini mohon izin Bapak Ibu, Aa Teteh kita break dulu ya. 5 menit menuju kumandang azan asar daripada